Mugimendua duten artelanez ari garenean, arte zinetikoaz ari gara. Arte zinetikoak historia luzea du izan ere, eta naiz eta 20. mendean agertu diren mugitzeko gaitasuna duten obrak gehien bat, ez da arte garaikideari lotutako mugimendu bat. Hain justu, gailu automatak mendeetan zehar agertu izan dira, musika kaxa, erloju, zein bestelakoak esaterako. Arte zinetikoa kontzeptua baina 1920an azaldu zen lehen aldiz, Naum Gaboren manifestu realistan. Kontzeptua bere lehen obra zinetikoa osatzeaz batera plazaratu zuen. Mugimenduzko lan hori motorrez mugitzen zen altzairuzko agatxo bat zen. Kontzeptua baina 50. hamarkadan hasi ziren jarraikortasunez erabiltzen. Kinetic art was for me one of the most exciting developments in 20th century art. And it started with Calder and Tingley making machines, and then electronics through the 60s had a lot of developments with making things move and shine and controlling systems. And so, particularly from the 1970s up until now, there has been this amazing explosion with using technology and technological developments which have been very fast to be used in terms of visual communication and artistic inspiration and communication. Ordenagailuz egindako lehen lan zinetikoak 1968an aurkeztu ziren Londreseko Institute of Contemporary Arten egindako Cybernetic Serendipity erakusketan. Artelekun egin duten tailerrean, sistema elektronikoez sortutako arte zinetikoa izan dute aztergai, sistema elektronikoen oinarrizko aurkezpen bat eskainiz. Bertan ikasi dute zirkuitu simpleak eraikitzen etengailu eta sentsore anitzetan arreta berezia ipiniz. Bueno, el taller consistía en hacer pequeños circuitillos a nivel básico para que gente empiece a soldar y tal. Pero yo por mi parte pues ya tenía un poco de experiencia, entonces hemos hecho una pequeña escisión unos compañeros y hemos propuesto un proyecto que podía englobar a todos los demás proyectos más simples dentro del taller. Entonces lo que hemos propuesto es construir una máquina, un secuenciador virtual que hemos programado nosotros mismos en este programa y que hace que cada uno de los motores o cada uno de los circuitillos de los participantes del taller pueda ser activado desde el ordenador. Entonces eso es lo que estamos consiguiendo desde aquí, un secuenciador que se llama. Consiste en una línea de tiempo que va leyendo todos los interruptores. Chris Bellek artelekun eskainitako tailerrak arte zinetikoa teknologiarekin harremanetan aztertu du. Garapen teknologikoak, produktuak geroz eta interesgarriagoak izan daitezen laguntzen du. Dagoeneko existitzen diren gailu eta jostailuekin eskultura eta arte zinetikoa landu baitute. Arte zinetiko elektronikoak aplikazio anitz izan ditzake. Well, if we're talking about electrical kinetic art, there is kinetic art that is moved by the wind and the waves, but I think in one aspect the electric kinetic art has got a lot of applications in that it can factor in other systems like data systems from the internet or sensors, physical sensors in space. And so it has a lot of potential for being adapted to any kind of expression. If I have an idea, I can find a source to feed my kinetic art. Tailerrak baina, elektronika eta teknologia lantzeaz aparte, ideiak eta sorkuntza ere bultzatu gure izan ditu. Chris Bell bera artista izanik, kontzeptuaren eraikuntzari garrantzia handia eman dio teknologia artearekin harreman estuan ipiniz. But it's also very important to me to emphasize not so much the technology but the ideas, the poetic potential that this technology can release,
to be not just a piece of engineering, but to be a piece of expression and original ideas with using technology as the brains to a larger narrative of expression. We have been hacking. We got some toys and we pulled them apart and we saw how they could be modified in terms of learning how circuits operate, and how is a good way of learning how circuits operate is by changing them and modifying them and breaking them. So we've been breaking things. Zaborretatik hartutako jostailuez, imaginazioaz, elektronikaz eta ordenagailua erabiliz, parte hartzaileek mugimenduan ipini dituzte gailu anitz. Hona hemen, horren adibide bat. Es un ejercicio que forma parte del taller y bueno, se trataba de manejarse en diferentes dispositivos con hardware y software libre. Es decir, hemos creado una herramienta que a partir de ahora la puede utilizar todo el mundo y modificar a su manera, ¿no? ¿Cómo hemos hecho esto? Pues hay dos partes. Una, la parte electrónica, que lo hacemos con la placa Arduino, que es, pues esta es la primera placa electrónica de hardware libre que existe, ¿no? Entonces, esto ha impulsado a muchos artistas New Media a atreverse con la electrónica. Gente que no tiene experiencia en electrónica, pues ha empezado a moverse en este mundillo gracias a esta placa. Entonces, con esta placa, ¿qué hacemos? Pues hemos juntado los diferentes juguetes hackeados que hemos encontrado en la basura y lo hemos conectado todos a la placa. La placa luego la conectamos al ordenador y por medio del 4Vs, que es un entorno de programación gráfica libre, que se puede encontrar mogollón de historias en la red y así, hemos conectado el Arduino con el ordenador de manera que nosotros desde el ordenador orquestamos de alguna manera todos estos dispositivos en conjunto. Arte zinetikoa egiteko erabili daitezkeen sistema elektronikoen osagai oinarrizkoekin instalazio zinetikoak sortu dituzte parte hartzaileek. Zirkuitu sinpleetatik abiatuta, nola elkarrera egiten duten eta nola erabili daitezkeen. Zirkuitu sinpleak erabili dituzte beraz eta arreta berezia ipini diote etengailu eta sentsore anitzi. Sentsoreak eguneroko objektuetatik sortu dituzte eta diseinuaren bidez artelan eta ingurumen instalazioetan bihurtu.